Itay kapayla dita sango ti sarmeng. Awan sa planom apumanaw ditan. Di kay ka din natagari, tatang. Kitain nyo mo't ang madama ti make-up ko. Ay nawaw, isulat ko ang tunggal agawid ka. Imbis at tumulong ka kumamit ka dagiti matrabaho dito'y balay. Busy ang tatang. Pangaasiyo tadidak singaan. Madadaal timud ko nga ag-make-up. Ay, nagalas ka tikas tangaramid mon. Bimal balasangan ka ngawan na mo matrabaho. May talarupam tiyam mo malinisan. Aha. Oops. Ay nakapimpintasa ka talaga. Uray ka sa nuti kinapintas mo. Nudugyot kamay. Awan serbina. Ay, unay kayo matan tatang. Kanayon daklakit din akontraan. Jakla ko man nagawawit. Ijayak ko malatan boarding house ko. Taawan mang dildilaw kanya. Ay, day tati madikin ka tagpasugnod ka dagaos no madilaw ka. Di mo panunutay na para maglakang ka ti may bagbag ah. Wanan, basol kon. Siya kon ti kang mali tatang. Gusto nga rudan ah. Marengreng akon. Sao kayo laasao. Hay, makauma. Ha? Oops. Ay, may sapay. Aha. Anong nangyari here? Payakas lang na bagyo mo tanti kwarto, ta, Jessa. Ay, unay kan. Selfie ka, selfie dita. Ngam kita man, nakagulgulo ti silid ta. Aglinis ka pa'y kumanga umuna. Sakbay nga selfie ka. Anya ka ka di, bes. Relax. Saan mo't makita iti social media dagita awarakan? Kalma ka laang, bes. Okay? Kalma. Gaputa saan na makita iti social media? Di ka naglinis? Kasta? That is a big mistake, girl. No, pwede. Sana mabalin ti kasta. Awan ti katulong ta. Iso tumakder ka man dita, katagunay kan. Your nose mo dagiti waram. Iti kasta, nalinis akitain. Ay, saan mabalin, bes? Kas makita mo't, naka-make up akon. Ng paglinisan nakit din, ay awanan madadaal ang ti beauty. No kayat mo, di si kapay lang timang linis kadagitang. Iti kasta, awan rugit makikitam. Di nakpaglinisan, tamarugitanak. Naawatam, bes. Anya? Da kayo mat gayam tatang. Imbag man ta nakaumay kayo dito'y dagos ko. Ay wala, tadi ka matan mauray nga gaway. Anya ngay dagita awit nyo. Nangyigak iti kapuros anateng ken prutas. Mala, umunag kayo tatang. Ay, huwag man, tanay. Nabambanuga ka nagbiyahe. Sige, agtugaw kayo. Ay, nawaw. Akin kukuha ka na gito anak ka. Agkaiwara mo ti underwear dito'y sopa. Ay, kukuha samay. Ay, ikuha tatang. Ay, win. Ay na. Kalablabak dagito'y tatang. Jakpay ngamin na yurnos. Yurnos kunto inton madamdama. Ay, uray kan. Pati dito'y dagos mo, kaiwara na gito usarmaw. Ay, kasano ngayon no da bisita. Di nakababainag. Ni tatang mat. Kat siyempre, aglinis sa kano amok nga adda sumangpat abisita. Jakmat ngamin amo nga umay kayo ngayam. Iso ajak nakalinis. Ay, nakalalaing ka mga agrason anak ko. Kanayunong lata ti aglinis. Uri awang bisitam. Iti kasta nalinis ti aglaw-law mau. Sana dahi talarupam tinalinis akitaan. Ay nano, imay kayo dito. Itapno umay dakla ang sirmunan. Nasaysaya at sigurong agawid kayong tatang. Ay, nawaw. Ay, nagalas ka ti ugali mon, Jessa. Apay nga, papanawin na time. Kasano? Sumanao kayo man matan. Kaslaak matlaang adda ijay balay no adda kayo diti tapos ko. Tangiwat yu laang timang mangag ko. Abak yu pa'y ti upa aputak. Ay, nawaw. Ano ba yan, girl? Mamin ano ka di adaras nga ibagakan ka nga aglinis ka man? Pang-asim!
Ay, Diyos ko, Lord. Ma-stress akin ka, bes. Ano dito, eh? Bodega, unang kwarto, ha? Nakarugrugit. Ag kaiwara ti usar mo everywhere. Oo, kamot, bes. Bayam laang kadidita dagita awara. Ayun, kita man numayat-mat laang dagiti baro at picture ko. Anya man na picture da kita niya. Kita man. Ato yung, Oh, bongga, di ba? Ayun, gayam. Adda baro a post ko iti TikTok. Ado tinag-comment, naglaing at kanong agsala, kan nagpintasak kano, bes. Napintas ka mata talaga. Nalinis ka akitaan. Ngem no kasano, ti kinapintas kan kinalinis mo iti social media. Iso mo ti kinadugyot mo in real life. Ay, nawaw. Hoy, bakla, makapasakit ka na. Nabayaga ko nga agtap-tapal kan ka. Aglablabos ka matan. Ay, masaktan ka tapod no ti ibagbagak. Huston! Jakon kayat adenggan pa'y tibagam. Aguray ka, di mat adda papanam ita. Apay numapan kan, iti kasta saan ka amala daw. Alamapan kan, kat agan-an nagdawan, bakla. Rabiin insan Jessa. Apay, di ka pa'y maturog. Madamdaman ton insan, agtiktukak pa'y. Ay nawaw, apay no ipabigat munday ta insan. Diyak ngamin makaturog no nakaswitch on ti silaw. Masisira pa. Iso nga agiddakan ta maturog tan. Ida po mo ti silaw insan. Okay. Na, anyat ko am nga insan. Nagtugaw ka man mat dita sango ti sarmingan. Ag-make upak pa'y insan. Anya? Ay nawaw, ag-make up ka kunam? Apay, papanam. Kunak man no maturog kan. Maulawakin ka insan. Di ka kadinatagari insan. Ag-make upak pa'y. Iti kasta, napintasak ka maturog. Ay nawaw. Oops. Aray ta. Mayat mo't siguro ti pormak. Papa naman akaw. Kasta unay matabang lom. Nakapurma ka pa'y. Mayat mo't lang kanina nang. Bagay ko kadimot lato'y suot ko. Ay, katpun anak ko. Bagbagay mo. Ad-adda atim maer ka iti na itasuot mo. Ay nawaw. Nagmayatan mo kasta na nang. Ngam na papanam ka di nga agpaysaw. Kuha na nang. Adanam amog iti Facebook. Agkita kami ita iti personal. Ha? Ay, tagaano nga'y mat. Napintas matlaan ka de. Isungarod nga agmeet kami ita. Agkita kami iti personal. Iti kasta, makapagamamu kami iti husto. Ay, lalaingam nga ro da anak ko. Iti kasta, makaasawa ka matan. Un ka din nanang. O sige, panawan kayo pa dito eh. Narigatin. Ang mga numaladawak iti first date me. Oy, insan Jessa. Insan, bumangon ka ditan, aldawan. Madamdam apay insan. Makaturturo wak pa'y. Anya? Ang aldawan. Di mo't kunam nga ada bisitam ita? Ha? Anyat orasan ay insan. Agalas Jason a insan. Ha? Ay, sus! Ay, api ngay nga itanak laang abangunan insan. Kasanukat naladawak mo't a nagreeng. Iso a dinardaras kumutan at inagrubwat. Tanay, maladawak ko, iti papanak. Anya, di mo't ko nam ngaglinis ka ita. Uwan ko angam nay, aldaw mo't Inton maminsan ton Sikapay lang ti aglinis dito'y dagos mo. At dapay ngamin napatag alakad ko, insan. Ay, nawaw. Ay nawaw talaga. Kaririing mo pa'y laang day taman laro pa mo, ti aprusam insan. Siyempre, dahil tikinabak ng kwan niya. Iso arumbang na laang nga aywana. Sapay nagwapo di kachat ko, insan. Agkita kami kanoita. Iso anas kan ngagpapintasak iti kastaunay. Mala, pumanaw kan, tagsagana ako. Sige insan, kat agyamanak iti panang paturog mo kanyak dito dagos mo. Salamat sa ulitin insan. Alawanan.
pumanaw kan, tagpapintasak pa'y. Ay nawaw! Talaga di mo amo ti aglinis anya, Jessa. Nagadu kaya ti mainawan iti kusina. Agraman si nakadugdug yun. Nakapa-stress ka na talaga. Jack amo, ti ramideg kang ka girl. Maumaaksan! Ay, agtal na ka, bes. Pangaasim, di mo dadaan tal daw ko. Ay, tsaka mo kang ka! Day talaki din rupam ta sa sikaswam. Naglinis nga agpay so tarupam. Ngum nakasadsadot ka mat. Nagalas pa ito Ay, agtal na ka, kunak na eh. Isardeng mo pa lang man, dahil pa nag-make up mo. Aglinis ka pa Tani, aglalaukan timurang ka nalabaan. Ultimo na nga namin itichichirya, di mo pa among ay basura. Ay, di nakdisturbon, bakla. At da bisitak ita. Iso apang nga asim ta di mo dadaan timud ko. Ay, kanto na bisitan. Rumbang aglinis ka. Wa, naglinis akto inton madamdama. Ag-make up pa'y. Relax. Makaamok ka. Saan ka pa ilangan makalinis inton makaawid nak, nay? Nasaysayatan nga agbiro kang iti sa balya pagdagusak. Diyak kaya ti dugyot akabalay. Dandaninsan agbalay ti ipes. Kas kada marabutit dito'y nagusta. Gapo iti kinadugyot mo. Nico? Hello. Siyak nga rod. Umunag ka. Agyaman na ka. Imbag man ta nabiru kam adagos ti insen kong address ko ken ka. Ako saan mo ta narigat abirukan? Yan asidaglaang mat. Sige, agtugaw ka. Agyaman na ka. At ayaw gaya man na pinpintas ka iti personal. Thank you, Nico. Ay na, natataer ka mat iti personal. Ay, pasensya ka na. Diyak mat ngaminan nakalinis itay. Agkaiwara tuloy dagiti gamit ko. Okay lang. Uwan, awan parikot iti data kanyak. Mabalin ti makisiar. Itayak pa ila makajingjinggal. Ayun, sige. Iti day di abanda ti si Army. Kuyugin ka kadipay? Saan ang Jessa? Okay. Diretso ka laang. Makitam ti CR iti pinakamurdong day ta hallway. Sige nga ron, Jessa. Sige, orayak ti panagsublim, Nico. My God. Anya dagito yan. Agkaiwaramit nga underwear. Ay nawaw. Ay, saan pa yan ay plastic bowl? Oh, my goodness. Oh, yak. Nico. Anya ka diti. Ay, ko, sorry. Pasensya ka nuwan. Diyak matin na si Bugan ti Baul itay. Sorry. Sorry at talaga. Nalipatak ti naglinis. No worries. You don't have to explain it. Nico. And about our date, forget about it. Kaya't ko sawan, lipatan mo. Ay, aglinipatan. Kaslakas jay. Uwan, kas jay. Anya, alam, di mat ko na nga ayatan na. Kat ay ayatan ka mat, Nico. Kwa, jakon ituloy ti agaram mo no mangaram ka. Alam, iti anya agapo. Gapo ka dita nakitam anarugit ti dagos ko. Saan lang mo't basta rugit dayta? Dita nga min makita. Di kina-irresponsable ti may sa tao. Wano kina-responsable. Simple lang nga pa naglinis. Ngam di mo pa'y kabaalan nga aramidan. Makapaturn off. Nakapimpintas ka nga pa'y sa babae. Ngam nakadugdugyot ka mat. Panaglinis pa'y kuma. Sakbay ti panagpapintas. Sige, nako. Di nakpanawan, Nico! Nico! Agsubli ka! Oy, ano nga yun? Bes. Namin ano kan abinagaan? Ngam awan dengdenggam. Tapno amom, naumak mo ta namang your ornos kada kita waram. Isu nga anusam, taoray siya, ket panawan kan. San abes, pangaasim, di nakpanawan. Sorry ka din. Amom nga awan serserbi ti kinapintas mo, nudugyot ka mat iti unag ti balay mo. Puro ka selfie, puro ka upload sa TikTok, puro ka papintas, ngam nakarugrugi ti pagnanaedam. Bes. No nalinis ka iti bagim, kasta kumamot iti aglawlaw mo Para matlangkan ka day takit. Sana para kanya.
No di mo kaya ti agmay-may sa, balbaliwag ti ugalim. Ala, kaglinis. Kat namnamaag nga iti panagsubli. Kat nalinis aminen. Agraman CR ken kusina. Oh, kat, kumusta nga'y tinapanam ni ko anak ko? Awan nanang. Lipatan yung tinaibaga kada kayo. Ah, nay, apay nga'y. Apay, binasted na ka, ti kasinarak mo. Saan? Anya nga'y nga road. Siya tinang bastad. Ngamin, na-turn off akin ko ana nanang. Ha, Pudno na pintas. Ang nakadugdog yut mat. ay nawaw. Nukasta, napan ka ijay palay ta anak ko. Wala nang. Nagtulag kami ang mapanak pa nga muna iji dagusda. Sa barumor kami ang mapanag-date. Ngam, ay grabe titugyot iji dagusda. Ultimo CR. Urek lagdulok. Isora jay. Jakon intuloy nga agdate kami. Ha, Jay matlaro pa natin ang muna alinisan. Sana makatulong iti trabaho ti kasya klase ti babae. ay kat na imbagmat nga rod tanakita maad agos di kinadugyot na. Tadi ka kat na ilawlawan kan kwa na anak ko. Huwag nga rod nanan. Talaga adyak mairusok ang makadin na ti kasya klase ti babae. Nakapimpintas. Ay nawam. Ay, adyak may ladawan ti kinadugyot na. Iti pag nanaadanda. Nilaangan Luisa ti armo manak ko. Ah? Uray saan anapintas. Tanaga ko, kanasingpot ay dyan. At ita, nakalinis ako. Makapanog na. Ay na. Nagmayat gayam tirik na ang makakita iti na urnos. Kan nalinis nga aglawlaw. Makapabang itirik na. Ah, nakita. Nagpinta sa kitaan tinalinis a kwarto. Agraman salas, kusina, kan CR. Wen nga rod, bes. No, hindi pala kumaan naglinis ka. Di saan kumaan na turn off ni Nico ken ka, bes. Wen nga rod. Angam, bayam day giant. Maawatak matkit di. Maawatak no apay akas di tinagbalin a reaction nga. Ita, amumon. Iso amanipod ita, kanayon ang tiaglinis. Makapalagan kaya itirik na, no nalinis ni aglawlaw. Wen nga rod, kat agyamanakan ka, bes. Ngamin, di ka na uma ng palpalagip kanya. Agyamanak iti kinasingpot mo. Di nakaimbati, oray kasano ti kinadugyot ko. Ay, no saan ka paila nagbalbaliw? Talaga apanawan kamatkat. Ibati ka, Iti kasta, agnakam ka. Ngam, thanks God. Ngamin, nakaamiris kamatlaangan, girl. Wen girl, kat agyamanak manan. Amuam, ita panawan, saanan alang at ikit-kitaan da. No di ka ti kinasaya at ti ugali. Ken kinalaing adumiskar ti iti biyag. Kang runaan iti amin, rumbang lang nga always beautiful inside and outside. In pak, ganern. In side by side. Ganern. Ay, nawaw! Awan sirbi ti kinapintas mo, no di mo matamu ti aglinis iti balay mo. Itapanawan saanan nga uso ti pinapintasan. Rumbang nalaang mat nga responsable ka kadagiti trabaho, nang runa iti unag ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Mari Piling, Ay nawaw. Agkapita pa'y Marisabet. ay nasaanan mare, nakapudpudot launay ngamin dito'y ayan nyo, no kastoy nga oras.
Si kakit di mo't mare. Kaslasan kamot anayrwam. Ay na, kinapod no na mare. At da urayak nga aircon mi ang ma-deliver ita. Iso anas ken nga agawid akon ta amangan no pa umayan ti ag-deliver. No kasta, gimatang ka iti aircon niyo, mare. Uwan mare. Parang maga talaga. Ah, anya ti ko na mare? Ay kuha, mare sabit. Ti kunak, agrubat ka nga rudan. Ngamin, amangan no agur-urayan ti mangi deliver iti aircon nga ipalpalastog mo. Malangarod mare, agawid akon. Inton maminsan, si kantumat ti pumasyar ijay balay, ha? Kasla umapal kamot ngamin iti kumare manakaw. Ay nawaw. Saan Anya kumangay ti apalakin kwa na nanang. Apay nga rod, anak kami suot ka ngay dita. No apay ngamin ang masapul nga ibagana agim matang da iti aircon da. Para mag. Amin samot agatangan da kat masapul nga ipalastog na kanya. Mala, di ka nagsaupay anak ko. Amangan no adda maisawang mo adakes kat adda makangeg. Nasaya at kit di nanang. Ay nawaw, kasanungay no aga pa kayo iti kumaray mo. Di aga pa kami. Saan ko akabutang da dya sabit? Jak amo kada kayo nga agkumari. Managdilaw ti maysa, na param magmet ti maysa. Ay sigurado iti saan nga agbayag. Day tanto ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan. Na isa di numanan ti papanam pilang Mapanak man iti ayan ni Marisabet, nanang. na apay. Ay nawaw. Anya kumapay ngay. Mapan ko kitaan at ipalpalastog na nga aircon na. Kitaak man numayat matla. Ay nanak ko, inton kwa. Relax kayo kadilaang, nanang. Sa anak ang makiapa iti kumarik. Advance kayo launay mo't nga may, nanang. Nawalat ambok dita, pilang. Di kay madanagan. Ibagakto kada kayo nuan niya ti itsura na ti aircon nga ipalpalastog na. Ay unay kamutan mari piling. Apay adi mo imbagbaga nga umay ka dito'y balay ita. Nalipatak ti nag-text ken ka, maray. Ay nawaw. Ne, apay nga ay Marisabet. Oh, apay mare, adda ka di parikot. Nakapudpudot mo't dito ayan niyo. Kunak man no di aircon kayon. Ah? Wun mare, adda ngam naka-off. Ne, apay nga ay. Di mo ibaga, di yu pay lang inusar, maray. Talaga asaan pa ay mare. Ay nawaw. Gimatang kayo pay lang iti aircon no pang display laang mat. Anya nga tano ituro ka pay laang dito'y balay mi mare. Ipakitakan ka dagiti appliances mi. Tapno ma-inspire ka mutan. Ang ala, tumakder ka ditan, mare. Tamapanta iti silad mi. Ipakitakan ka dagiti baro agamit mi. Oh, anya nga iti makunam ka dagiti nakita, mare piling. Nagmamayat da, san ka day? Sigurado di mo kabailan ti gumatang itikas jay, mare. Panagkunak at second hand mo, tidado Marisabet. Ay, nawaw. Ipalpalastog mo, saan mo't gaya mabranyo. Ay, saan masigurado ka brand new dagi jay, mare. Jay may sa kadagiti appliances yung ngayon pakitam, kat nakitak nga ilaklako da, iti second hand appliances store. Imposible mo dayta. Ay na, di kan aglibak, mare. Ngamen, madlaw mo't asaan abranyo, ti kaadwan kadagiti gamit yaw. Amok nga ibagbagam laang dayta, ta umapal ka kanya. Ngamin, diyo ka ba ilan ti gumatang iti appliances yo? Ay, ang maawatan ka, mare. Mala, mapantakit din iti kusina, tag merienda ta, mare. Ang mga noan niya pa iti papanan ti saritaan ta. Oh, mare piling, ming ang mulatan ti Diyos kan sandwich nga impasangok ken ka. Ay nawaw. Daytoy ti tasayaw, Marisabet. Adda ka di parikot, mare. Plastic cup mo. Plastic cup ti noodles, mare. Ako ang amin, mare. Ay na.
No makapagsao ka kanyak itay mare, kasla asino kayo akababaknangan. Ay na Mari Piling, nagadulakit adil-dilaw mo. Si kalangarudon ti pagmerienda, kasta kapay. Kat gagangay na amare. Si kamot lang mo't itay, ipalpalastog mo dagiti appliances yaw. Sang kaibagampay adimi kabailan ti gumatang iti kakasta. Itata dinalaw ko ti plastic ata sayo, nasakit tinakam mo kanya. Ay Houston, nagadu ka ngay bagbagamon. No di mo kayat ti agmerienda, o di saan lang. Diwan, pagan anok kumangay ta Diyos kan tinapay yaw. Ay agawid kan, di kan umay dito balay. Si kamot ti masalaw ko iti dalan, Auntie Piling. Apay kasta ti langan. Hay, bagbagam day tangantem si ka Joel. Ay nawaw, saan ka mawatan, Auntie Piling ah? Ni Antim Asabet, na parang maglawnay. Ngam no isumot ti dalawan, sakitin na. Anya man ang ti diyo nagkinawatan, aya? Inpakita na kanyak dagiti appliances da. Kat kabayatan ti house tour na kuno, kanayon na nga ibaga asaan ko akabailan ti gumatang iti kasjay. Ha? Idi dinalaw ko ti plastic atasa da. Kas taunay apungtot na. Ha? Nagsimplian gayan tinagapaan nyo. Maaladay tayo tinasayata sa ritaan, Ante. Ay, saanan, Joel? Ha? Basta idanon mo kinkwa na, adi na unay ti agpalastog. Kunamlan asino mo't day sabit nga agsasao. Kunamlan asino mo't akababaknangan. Ay nawaw, anya ti pagpupungtutam, ay pilingan ako. Talagaan na parang magday amari sabit, nanang. Daytan, ti bagbagakan ka. No saan ka kumaanapan iti ayanda, ti saan kumamapasamak dayta. Aho, isumat lagayam ang awan ti agbayag nga gayam na takas day ti ugali na. Di ka agsaw iti kasta, tauray si ka, adamot dakas nga aramid mo anak ko. Amangan no adamot nga minti na isawang mo adi na nagustuhan. Ay nananang, no amuyo lang kuma. Isutim mo na anang ibalikas iti nagkakasakit. Ididinalaw ko ti tasa da plastic. Kasta unay ti pungtot na kanya. Isumo lagayam Na, kasta lang ti ibagam nanang. Saan ka concern kanya? Apay kumakat agpada kayumat nga adda nagkamalyan na. Anya? Adaman nadlaw ko sabit, bakit? Ay nawaw, may saka mo trigor, nagadumot amad madlaw mo. Saan mo nga umay ni Piling ako marim diti balay? Saanan ta saan ko apalubusan nga umay day dya a tao ditoy. Ah? Padasan na ti umay payla dito, takitaan na. Bakit? Apay, bakit? Anyat na pasama kaya? Dilawan naman ngamin amin ang makita na dito'y balay. Uray dagiti tasa tayo a plastic. Dilawan na. Aya, Kasla saan ka pa'y amamati. ang mga nadamot na isawang mo, adi na nagustuhan bakit? Awan, Ha? iso tinangirugrugi iti apami nga agkumareng. Ala. Di ka agsaw iti kasta bakit? Ngamin, amok ti ugalim. Ay mabiit lang, Joel, kaanakan. Eh, apay, Ante. Mabalin ka di amapan ka pa'y lang iti balay. At ay paramid mo, aya? Ibaon ka kumaamangala iti bagas ng order ko. No awan tilakad mo Mapanak ko magumatang ang sa nabalit ta saan mo't aras. Mapangko pa alaan ti bagas ngay bagbagaman ti. Pangalak aya? Dumagas ta pa'y nga rod iti balay, taalaam ti pagbayad mo kaanakan. Di ka madanagan, ikan ka iti pagmeryendam. Nimot Ante Piling ti masabat ta iti dalan, Ante. Di mo latan panpansinan. Ay nawaw. Aging ka di ita kat kagurayo ti tunggal maysa. Ay na Joel, talaga adyak mapakawan day ta babae. Forever day tuyin nga apami. Kontrolem ti boses mo, Ante. Ngamin, asidegin Ante Piling. Ang mga numangag na ka. O di na saya Sa nabali tagpay sumat ti bagbagak. Tsaka mo kada kayo. Oh, nakita yun dahil dyan. Kinusilapan na kayo. Ay nasa nabali, takinusilapak mo. Quits kami lang. Talagang awan nagdumaan nyo. Naman nagdilaw ni Ante Piling.
naparamag kamay, tanti sabit. Saan la day ta? Agpada kayo, ana pride. Ay agsardan kan Joel. Intun kon ibabawik ti ited ko apag merienda. Adto yung tin pagatang mo at tinapay nanang. Agkapikan, tadamot ng tinapay nga ikapim. Agyaman anak ko. Piling! Rumwar ka dita! Amok amang mangag na! Naa, anya ter aramidan day taasabit dito'y balay? Rumwar ka, tamapan mo ka sarita anak ko. Amangan no dadaulen na tigit tayo. Piling! Rumwar ka dita! Amok amang mangag na! Ay una yan, di ka agis skandalo dito'y. Sa anak nga agiskandalo, no saan mo nga imarmarites ana para maga? Tapno ibagakken ka, awan tiin marmaritis ko sabit. Sinong batak laang ti saludsod dagiti tattao? Oho, di kan aglibak. Taamok a planom adadaulen na kadagiti kalugaran tayo. Na, talaga ka di ka pilagsardang ha? Daytoy ti parakin ka. Niko, tibukoy, panaman nay! Di ko nam ka di ka tagpaabakak. Sangan, di uray maibos ti buok mo? Pumalasak matakas to. Niko! Di ko nam ka di kat nangabakan, ha? Diyak ipalubos amo pasamak day Ay, Houston! Agsardeng kayo na to, Di kay makibiyang dito'y nanang. Agpada kayo ababakutan ngem kasta ti ugali yaw. Kas kay laubeng iti kastangar aramitin yaw. Nagsimpian aba, nagpagapapaan yaw. Tuy anak mo, ti bagbagaam na nagrasya, managdilaw launay. Ay nanang, di upatpat yun day taasabit. Amo yung mat ana para maglaunay. Houston, agsarden kayo na dua. Ngamen, agpada kayo nga adda pagkamkamalyan na. Awan ti husto kada kayo adwa. Iso amabalin kaday, ibabayo ti pride yaw. Naimbaglangan takas ta tinapasamak iti rupam sabit. Siyempre talimaba na. Ay nawam, kastapay lang mati bagam. Una, sa anak nga agpaabak iti dayjay apilingan niya. Among bakit, husto tinaibaga ni Nana Gracia itaay. Dayta ti bagbaga, siyak manen ti kamali iti imatang mo. Diyak kanunungan ti aramid yung agkumari. Amum dayta. Para kanyak, kat agpakumbaba ko matitunggal maysa. Saan kayon nga ubing? Bakit kayon? Sa maysa, nagsimplian ti diyo nagkinaawatan. Ay saan? Bumalisak iti dayjay apiling. Kurang pay dayjay abayad ti basol na kanya. Nakitam ka di, tinaipos a video yo kinisabit iti Facebook, anak ka. Ay nawaw, anya video nanang? Video yo, idinagapa kayo. Anya? Dayta tinakitak abuy-buyaan dagiti marites di Tirsina, idinapanak gimatan. Na, asino ngay nga tati nang i-post nanang? Ay, dayta tijak mo, anak ko. Ay nawaw, awan mat babaing day ta tao. Agraman apamingag kumari, pagbalinandan arels, pagkwartaan dan. Basol yumutlaeng no apay ngamin at ipanagapayo ti ipangpangrunayo. Nakababain day to yan. Naskan ang makasaritak ni Marisabit, sakbay nga agwaras day ta video nanang. Kita yung dito yung video sabit. Ay, nawang video mimot kin ni Mari Piling, idinagapa kami. Impos dahi ti Facebook. Anya, asino tinangipost? Baka mo dami account mo. Ay, sus, nakababain lakay. Sapay nagaduti nag-comment. At dapay nang i-share. Mga anak nga rudan, tamapanak iti ayan ni Mari Piling. Sa pulen may no asino tinangipost iti dayta a video. Umayak man, Marisabet. Ay na, naimbaglaangan tayo may kamare. Planok mati umay ijay ayan yung. No kasta, nabuyang matantin post da a video ta? Un nga rod mare, nakitak day jay. Asino mga tatinangipos iti day jay? Day ta tinaskan adoktalan ta, Mare. Ay, pasensya ka na, Marisabet.
No saan ta kumaanaga pa, awan ko maday ja video. Siyak tirumbang adumawat iti pamakawan, mare. No sa anak ko maanapan iti ayan nyo, di awan ko maday di a video. Ay saan mare? Ngamin, at damot basol ko ken ka. No kasta nga rod, agpin nakawantan, mare. Ken agsingsingputan, tapno sa anda nga ipost ti rupa ta iti Facebook. Ay, nawaw! Sursuruan ti agpakumbaba, nang runa no amom a nakabasol ka. Tawan ti nasaya at nga itdan tinangatu a pride. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.